n'umushitsi wanjye bw'ibwira amakuru yawe amakuru ni meza nitwa Niyitegeka Faustin okay aho nanjye ndi impirimbanyi ya demokarasi nari nitabira hano umunsi wo kuri imyigaragambyo y'amahoro cyane kugira ngo madamu Victoire Ingabire abohorwe afungurwe Nyagitugu atsindwe oya ntabwo bafite komereza Ingabire yego ndabona witabiriye andi makuru amakuru ni meza twe twahuriye hano imbere ya Parlement Européen kugira ngo tugaragaze akabaro dufite yego madamu Victoire Ingabire turamushyigikiye turi kumwe nawe afungurwe avuze iki kuri ku buzima bwawe mu matora ni umuntu ukomeye kuri jye kuko ni umuntu wigisha ubutumwa bw'amahoro demokarasi no kwisesura kwa buri muturage kwa munyarwanda turamukunda Victoire Ingabire n'ubutatumye tubonane waje mu myigaragambyo n'ubutanze abamari bose ntabwo ari Victoire Ingabire gusa ni abantu bose bafunzwe ba HD abanyamakuru cyuma abapolitike babura irengero abasenyewe batari kubona ingurane abantu bose mu nkiko bese ntabwo ari Victoire wenyine watonye munsi ni abantu bose bakunda demokarasi amahoro inasiyo bakoze cyane rero murakoze mugire byiza namwe mugira amahoro Arrêtez Kagame Arrêtez Kagame Libérez Ingabire Arrêtez Kagame Arrêtez Kagame Libérez Ingabire Libérez Ingabire Arrêtez Kagame Arrêtez Kagame